MC wa ward ya Bothogochi Central Douglas Mutea rungurwa gikundi kia Mutea Foundation na mbirite michetho ward-ini wire njira ya gukira biewa kirinthu kimbithi michetho iji ni kwirigirwa guchetherwa kunthe ndene ward iu untu burake ariugite kwa batethia kumenya iweo bia nthu kimbithi na kuba gwatambaru kenda kubikuria kinyankuruke. Ase ni MC wa Bothogochi Central Ward Douglas Mutea na niwe mutongeri wa Mutea Foundation gikundi kiria kithirite kibangania mubira jo maguru jura jukambiria ntuku ya rojo na narua noka kugunaga atongeria batimu mwanya na mibira ya gucetha tuga tuchemania ni kenda to make sure every team ikuona mubira jo kwambiria football tournament yeje ambere mukari wa Bothogochi gatigati tubangite mantu ja ni kenda tumba gwitana betu thinene nyingi kana tumba otetheria yuthi betu omba kuma muno ndawa ni chakurebia kingi kiri Mutea na ugite wekiria kuthithia niye wa kwenda kugwata kiri bewiji mono wandine ya wekenda bewiji komba gushukiria na kwenda kwira meru yonde that Bothogochi Central ikethwa the best kiko produce talent mono moinya cha mubira na tuthekire rau tugatonya ki our girls nikena tumenya bongo kuba support kenda tumba kuba kuria talent yu chiao inkwira akali bonde ba Bothogochi gatigati rira timu ekwe kwithirwa yechetha tafadhali let us support these young boys mudiene kirimbe wire gunikite tithankiro cio cia nkatho bakiuga muchetho jojo kabatetheria kugwatanira na kurona na ndawa cia mbugita gatigati kao tournament by the way ni umbite gututethia tu vijana itwepukikite mantu ja maingi no ntu batu ja young boys tukwigwa kuna tournament ya Mutea ndakaji on thira chokere kienine ningunde na wetu kioma ayuthi betu bacoka biere na batigana nyamya ndarati teka wainda ibaba ngi bakorokete ndi tugona mantu jangitaja itoko mkowin gekombe giki tukona jaka ituibangite bia kutosha train as a coach indigachoka platform ira nga shine yani na achedi baranga nga trainer lakini ukethwa te si Mutea no tethete na kuna tournament yewe inafasi nene egukiria talent cia vijana ira mingi ithukaga no ntu bwa kwithira referee baratu na bon ground-ini bati train to bwega ka batina basic bati kumenya kurefithia mubira so nara tutinda training teams jira chichi ya Central bakagura achethi kuma ome itutho twina achethi ba Central kenda tomba ko identify talent ira twina cio na ingwete kiana babe to ba supported baketho nyabongo bakiomba kuendelea na mbere na to produce a strong team ekuma Bothogochi Central nikenda tomba okura yana beto aira bochetha football batekaura ire nturene agi tukathithia team ire kethirwa ikiendelea na mbere ire kwethirwa igi compete in other leagues at least by the end of the league to twina the best players kuma wandine ya Bothogochi Central gicigo mbunge kia Central Imenti nkiripoti ratito ciawero wikendi ria kwa rietwa ni Mutugi Kare.